nonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri utwo mu masaha ya nimugoroba, igitondo cy'umugisha kuri utwo mu masaha yo ku gicamunsi, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera rwose nyamuneka kuri 26 z'ukwa gatanu 2025. Birumvikana rero tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripiko. Ibintu byakomeye by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, ndetse nayo mpamvu ngarutse muri no myuka idasanzwe, nayo mpamvu ngarutse muri ano masaha y'igitondo cya kare kare kugira ngo mbagezeho amakuru adasanzwe akomeje kugenda atugeraho. Ngira ngo hari benshi twakomeje kugenda tuvugana bari mu gihugu cy'u Burundi bambwira iby'amasasu menshi yarayumvikanye mu bice bigiye bitandukanye. Ibyo byose rero tugiye kuba tubyinjiramo, ndetse muraza kumenya iby'ibyo bice bikomeje kugenda byumvikanamo amasasu yo ku rwego rwo hejuru. 5 rero utari wakora subscribe uyikore kugira ngo tuze kugendana neza. Ariko kandi reka mbanze nanisurize abantu badukurikira by'umwihariko bari hirya no hino ku isi, dore yuko badukurikira bari mu gihugu cy'u Rwanda, bakadukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, badukurikira bari mu gihugu cya Kenya, badukurikira bari Tanzania, badukurikira bari Malawi, bari South Africa, badukurikira bari mu isi hose, kuko tubasanga hariya mu ntara gatandatu diaspora, tubasanga muri Canada, tubasanga rwose mu bice bigiye bitandukanye. Tubaye ikaze twikuye ku mutima, baradukurikira cyane, babibereye rwose hariya irwota amasimbi mu Bubiligi, mu Faransa, babibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, babibereye South Africa, hose baradukurikira mu bya Afurika ndetse n'i Burayi. Ubwo rero tubaye ikaze tubikuye ku mutima. Tugiye kuba rero tugaruka ku ngingo z'ingenzi zigira ziti hari ibice rwose byaraye bivugiyemo amasasu, by'umwihariko hano za Burundi. Turaje tuberebeyeho hamwe, turebe si ibyo bice byabyo bimeze bite, byifashe bite. Turaza gusimbukira ahitwa Cibitoki, tubabwira uko situation ihagaze. Hari amakuru menshi akomeje kugenda aturuka. Iri joro akozwe deployment idasanzwe, yakozwe he, bimeze bite, turaza kubikomozaho. Turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye, tugere tuba updatinga 5 kuri 5. Muraza kunyemera rwose nyamuneka. Tunyarukire ahitwa hano za Kirundo, tubabwire iby'abasirikare 6 baraye bahiciwe. Ese abasirikare bishwe nande, bimeze bite? Turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka gato Gitega Bujumbura, turebere hamwe ibya CNDD FDD, ishyaka riri ku butegetsi ariko nyabantu b'Imana mwe rikomeje kugenda rihangana mu buryo navuga ko udasanzwe. Turaza kuba nabyo ibyabo turi bireberaho hamwe. Turaza kurebera hamwe ibyo bitwa bajena Guillaume Bunyoni bamaze kuba bitereka rwose, bakavuga yuko igihugu rwose cy'u Burundi gishobora kugwa mu kaga nacyo kitazi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, cyangwa se mwite General Neva kuko niko bakunze kumutazira, afite urugendo rudasanzwe agomba kugira mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese bagomba kuganira ibiki, bimeze biti? Iyi ni inkuru idasanzwe mugomba kuza kwitegamo byinshi. Hari amakuru menshi rwose akomeje kugenda atugeraho y'ibyo bagiye kuba baganira, turaza kubikomozaho. Turaza kugaruka kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye, tugende tuba updatinga 5 kuri 5. Turaza gusimbukira hano ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, tubabwira uko situation ihagaze. Ikijyanye na system y'ikoranabuhanga by'ikirere bikomeje kuzamba mu gihugu cy'u Burundi hose. Ibyo byose byamaze kuba rwose bikangaranye benshi, turaza kuba tubikomozaho. Turaza gukomoza kuri byinshi cyane bigiye bitandukanye. 5 kuri 5 rero utari wakora subscribe, nta kindi usabwa ni ukuyikora kugira ngo tugera neza ahasigaye ibi bintu by'umwihariko tubive imuzi n'imuzingo. Reka mbite nambara mikoro kugira ngo aya makuru tuyinjiremo. Mbite rwose nyamuneka nambara mikoro. Twirukanse cyane rero sindi butinde, reka mbere kuri no nkuru idasanzwe. Kwanga bw'ibyuma badutize gato kuri ntuza. Reka mbere kuri no nkuru idasanzwe rwose y'uwitwa Tshisekedi Chilombo, rwose ugomba kugirana uruzinduko by'umwihariko rudasanzwe na mugenzi we w'i Burundi Evariste Ndayishimiye. Ndabona rero ari byinshi bikomeje kugenda bivugwa. Abarundi ndabona rwose ari inkuru nyinshi zikomeje kugenda zibavugwaho.
ku barundi rero nyuma y'igiko ndabona ari byinshi cyane nyuma y'igikombe ndabona abarundi rwose nyamuneka bakomeje kugenda bavugwaho byinshi cyane ngira ngo ariko turaje tubyinjiremo, ariko mbere na mbere reka tugaruke kuri ino nkuru idasanzwe igomba yamaze kuba rwose by'umwihariko ititiza benshi. Ni uguhura gukomeye k'uwitwa rwose nyamuneka perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse na General Neva. Aba rero biravugwa yuko bari buhure nyuma y'igihe kirekire igihugu cy'u Burundi by'umwihariko kigize gutya nyamuneka kigashaka gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ikagera igihe rwose nyamuneka bakabona itangiye kugira gutya rwose gutera umugongo igihugu cy'u Burundi ishaka kwiyunga n'igihugu cy'u Rwanda. Biravugwa yuko rero ibi byose ari bimwe mu bintu n'ubundi kira gatoya. Yes, ndabona ari byinshi cyane rero bikomeje kugenda bivugwa, ariko kandi rwose bitangazwa n'amakuru menshi arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Hano rwose nari ndimo mbona byinshi cyane bigiye bitandukanye, abantu banyandikira amakuru ndavuga nti nyamuneka uko byagenda kose reka ibi bintu mbanze nze kubikora icyo bita igenzura, kuko hari umuvandimwe wari urimo umbwira yuko amasasu menshi amaze kumvikana ahitwa Igitega muri iri rukerero tuvugana, ariko ndavuga ati ibyo bintu n'ubundi ni bimwe mu bintu turi buze gukurikirana kugira ngo tuze kubireberaho hamwe. Ariko reka tuhite twikomereza n'ubundi turebere hamwe iby'amakuru n'ubu akomeje kugera aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Twari turi ku ruzondiko rwitwa General Neva ndetse na mugenzi we Tshisekedi bagomba kuganira kuri byinshi. Amakuru nabaze kwakira rero ni uko aba bagabo bari buganire kuri byinshi bigiye bitandukanye, ariko rwose nyamuneka ngo bakaba bari bugaruke ku kijyanye n'umutekano muke ukomeje kuzamba hagati y'ibihugu byombi, ndetse baraza kugaruka ku kibazo cy'ikoranabuhanga ry'igihugu cy'u Burundi cyo bita Force Air Missile System. Baraza kuba babiganiraho, baraza kuganira ku kijyanye n'ubufatanye bwombi ku bihugu by'umwihariko mu buryo bwa gisirikare, ndetse mpamye nashidikanye yuko uwitwa General Neva ahagurutse igitaraganya agira ngo ajye kugira ibyo asaba Tshisekedi, nyuma yuko rwose nawe ajya kwiyamamaza. Muzi yuko rwose ari we umuntu wa mbere wari umuri inyuma. Ubwo rero rwose nyamuneka ibi ni bimwe mu bintu byamaze kugenda bigaragara, ariko nanjye ndavuga nti reka mbibagezaho. Ni ukuvuga ngo rero amakuru ndimo ndakira atariho ivumbi ni uko rwose igihugu cy'u Burundi kiri mu byago bikomeye, ndetse n'agahinda navuga karemereye cyane, kuko kimaze igihe cyatakwa bikomeye. None muri uku kwataka kwacyo kirimo kiragenda kirushaho kugenda cyatakwa, kandi perezida w'igihugu cy'u Burundi kuri kote ye akareba akabona ari wenyine, nta kindi gihugu gishobora kumushyigikira, akavuga ati uko byagenda kose ibi bintu bishobora kuza kunkoraho. Ibi bintu ni bimwe mu bintu byangiraho ingaruka zikomeye cyane. Ubwo rero rwose amakuru turimo turakira ni uko uruzinduko yagiriye mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari urwo gushyira ku murongo ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kugenda ubarizwa mu gihugu cy'u Burundi. Sinzi nimba yongera kuganira Tshisekedi akongera kumuha FDL simbizi, ariko rwose ngo ni ikijyanye n'umutekano muke ugomba kurangira mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi kandi baraza kuganira ku byo igihugu cy'u Burundi cyari kimaze igihe cyumva ku bijyanye no kuba igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba cyaganira n'igihugu cya Kongo, by'umwihariko ku bijyanye no kuba rwose bari bamaze igihe bavuga yuko hashobora kubaho kwiyunga kw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu n'ubundi byateye ubwoba witwa General Neva, akavuga ati se mu gihe ibi bihugu byabyunze nyamara tuzi yuko iki gihugu twari tugifatanyije ari umwanzi wacyo,
aho sinjye urahita uhinduka umwanzi w'ibi bihugu ahubwo. Ubwo rero rwose nyamuneka ibyo ni bimwe mu bintu by'umwihariko bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane ndetse n'impagarara. Birumvikana rero aha ngaha rwose haba hagomba kubaho kuganira ndetse ubu tuvugana Tshisekedi ari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari Kinshasa, bagiye kuganira ubwo n'imyanzuro y'ibyo bari buganire n'ibiri buvemo byose turaza kubibabwira, ariko ibyo barimo baraganira n'ubundi ni ibijyanye n'umutekano muke by'umwihariko ukomeje kubarizwa mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, n'uburyo bashobora kubikemura n'ibijyanye n'ikirere ndetse n'utundi tuntu tugiye dutandukanye. Reka ibi tunabiveho rero, ubwo ibyo birabareba, twe icyo dushinzwe mu gutangaza amakuru, ahubwo duhite tugaruka ku kijyanye n'ibirimo biravugwa by'umwihariko kuri General Neva, ariko bikavugwa mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo nkabivuga nshingiye ku banyapolitiki bagiye batandukanye bakomeje kugenda bavuga ko uyu mugabo arimo aritwara uko ashaka, arimo arakora ibyo ashaka, bagenda bavuga yuko uyu mugabo ari umwe mu bagabo by'umwihariko bakomeje kugenda bagaragaza ibintu navuga yuko bitari byiza. Ni ukuvuga ngo rero ni General Neva kugeza magingo aya urimo uragenda ugaragaza gushaka kwirukana abayobozi bya hato na hato igitaraganya, ariko ibi nanone benshi mu banyagihugu bakavuga bati nibyo bintu bishobora kumushyira mu kaga gakomeye cyane. Ubwo rero amakuru ndamaze kwakira ni uko abayobozi bagiye batandukanye mu gihugu cy'u Burundi bamaze iminsi bicara mu nama z'igitaraganya ziremereye cyane, bakaganira kuri iki kintu by'umwihariko gikomeje kugenda kiba, kugira ngo ku buhanga bw'ibyuma yenda bagire icyo bakosora ku marido n'ibiki byose, kuko ndabona hano ikijyanye n'amatara rwose amaze kuvaho, bakagira ibyo bakosora kugira ngo umutekano n'ubundi uboneke. Ubwo rero rwose nyamuneka amakuru ego nibyo turimo turagenda twakira, nuko ibi bintu n'ubundi birimo biragenda bivugwa ariko kandi binakorwa, ariko hakaba haraba ikibazo gikomeye cyane cyo kuba indani nyine hari abanyapolitiki bamwe ubona bagomba guhangana nawe ndetse bagahangana nawe kugera mu kubura ubuzima kwabo, kuko ibi ndimo ndabirobera ku banyapolitiki bari hanze batavuga rumwe n'ubutegetsi, nibo barimo baragenda rwose bagaragaza yuko uwitwa General Neva bazahangana mpaka cyane ndetse bagahangana ku rwego rwo hejuru, kuko hari ikintu maze iminsi numva cy'uko hari abarimo bariyoganiza, ngira ngo ibyo ndaza nkabibabwira, ariko aba bose bakaba barimo biyoganiza n'ubundi kugira ngo igihugu cy'u Burundi bagihirike cyangwa se ubutegetsi buriho bubi babukureho. Ubwo rero rwose ibi byose ni bimwe mu bintu mpamya nashidikanya ko bishobora kuza guteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko mu gihugu cy'i Burundi, kuko aba barimo n'ubundi Agathon Rwasa, ba General Guillaume Bunyoni, Ndakugarika bakunze gutaza Gervas Ndirakobuca, nako bakunze kwita Gervas Ndirakobuca ariko bakamutaza Ndakugarika, harimo banuza ba Agathon Rwasa, harimo benshi bagiye batandukanye ndetse kandi hari n'ab'indani muri guverinoma nabo batumva iby'uwitwa General Neva, ariko bakomeje kugenda bagenda mu kwaha kwe, ariko nanone ugasanga ntibabyumva mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo byose rero ni bimwe mu bintu navuga yuko bikomeje kugenda biteza ikibazo gikomeye cyane by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bikanavugwa yuko bishobora kuza kugira ingaruka. Amasasu menshi rero hano za Cibitoke ni gusubiranamo ko hagati ya Red Tabara na FDL byari bimaze igihe bikoreramo imyitozo, gusa ntabwo twe twabona byinshi inyuma, ndetse n'andi mu hano za Bujumbura n'ubundi ni ibitero bikomeje kugenda bihagaragara. Ndabona rero amatara yaragarutseho ariko ntabwo twigeze duhagarara.